Yes, reka tubahe ikaze kandi twifurize kugubwa neza ndetse tunabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2025. Amakuru yacu y'imikino agezweho turi ku munsi wo kuwa gatatu itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Tugenda tugana ku musozo, imisi isigaye kugira ngo tusoze kabisa irabarirwa ku mitwe y'intoki. Uribaza ngo kuri iyi Noheli cyangwa se nyine kuri wa gatatu tubazaniye aya makuru y'imikino. Amakuru yacu nyine y'imikino na makuru tubuze kwibanda cyane muri equipe ya APR Football Club, nto turi butangirire ndetse tunahasoreze. Turaza kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye kuri wowe ubana natwe cyangwa se uri kumwe natwe. Turagusuhuje cyane, amahoro n'imigisha by'Imana bikomeze bibane nawe aho uri hose udukurikiye. Reka nkubwire ko turi buze kuganira ku bakinyi babiri ba APR Football Club b'abanya Nigeria bagoye equipe ya APR Football Club kugira bayisohokemo. Ibi ngibi twarabibabwiye ngo APR Football Club ijya gukora liste y'abakinyi bagera kuri 7 igomba gusohora, igomba kwirukana. Yo yari izi ko bazajya mu mibare bakadiringa byibuze nko mu myaka 2 n'igice y'amasezerano bari basigaje, bakaba babaherezamo amezi make y'abakigendera batagoranye. Ibyo rero nk'uko twabibabwiye nibyo bimaze imisi bikorwa umunsi w'ejo ndetse no ku munsi wo kuwa mbere. Nibyo byakozwe, bahera ku bakinyi babiri barabaganiriza babatera utwatsi, ndetse n'ejo twaje tubabwira ko abo bakinyi bose bamaze gutera utwatsi equipe ya APR Football Club. Ariko tugiye kuganira ku bakinyi babiri b'abanya Nigeria ndetse tuze kongeraho n'undi umwe we Victor Mbomachukwuemeka. Ese afite ikihe kibazo ko APR Football Club igiye kumusimbuza? Ese we kasigaranya amezi 6 nta kuntu bamubarira akagenda? Ese mu gihe abakinyi bitakunda ko birukanwa biraza kugenda bite muri APR? Ibi tugiye kubiganiro 5 kuri 5. Ariko abakinyi babiri b'abanya Nigeria nibo ngo bagomba gutangirirwaho birukanwa, ngo ariko nabo bafunze umutwe. Nyaboneka ntujye kuri wowe, guma kuri screen yawe ntuze kuhava, kanda subscribe nimba ari ubwa mbere udukurikiye kugira ngo ujye ubana natwe. Gukanda subscribe niryo banga ryonyine ryo kuzajya ubana natwe, nicyo kizagufasha kubana natwe umunsi ku wundi. Amakuru yacu uraza kunyemerera tuyatangiye hara mu gihugu cya Tanzania ku mukinyi witwa Fei Toto ukinira equipe ya Azam Football Club. Uyu mukinyi yitwa Faisal Salum ariko azwi ku gatazirano ka Fei Toto. Uyu mukinyi ni umukinyi mwiza cyane. Uribaza ngo kubera iki nkuru nyikuzaniye, tuzajya twibanda ku matransfer kuvugwa mu karere, tugende turebamo abakinyi bamwe na bamwe bari kuvugwa mu equipe agiye atandukanye tubazana, ndetse n'abakinyi bafite amakuru afite ahuriye no mu Rwanda. Uyu Fei Toto bimeze bite rero? Ese yaba agiye kuza muri APR? Tega amatwi ntujye kuri ya screen yawe, kuko nutabana natwe iyi nkuru uyirangize uraza gutwara igice. Yemwe hamwe ugenda uvuga ngo wumvisha igihuha hanaha kubera ko utarangije inkuru yose. So uyu musore rero witwa Faisal Salum bakunze gutazira Fei Toto, ni umusore w'imyaka 26 y'amavuko, ko yavutse 1998. Avuka ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere, avukira hara mu gihugu cya Tanzania. Yes, uyu musore rero witwa Fei Toto akina nka central midfielder. Nakubye ko afite 1 n'ibice 78. Ariko hari indi myanya ashobora gukina nka defensive midfielder ndetse na attacking midfielder. Uyu musore witwa Fei Toto yakinye amarushanwa menshi agiye atandukanye, gusa yakiniye ikipe y'igihugu ya Tanzania, amaze kuyikinira imikino 37, maze gutsindamo ibitego 3. Ahamagarwa bwa mbere muri ekipe y'igihugu ya Tanzania yari afite imyaka 19 n'amezi 10 n'imisi 24.
uyu musore yakinnye amarushanwa menshi agiye atandukanye, uri mukinnyi mwiza yakenera gukina kuko ahamagarwa bwa mbere ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2017 muri ekipe y'igihugu ya Tanzania. Yakinnye imikino ya CAF Champions League, yavukiye Zanzibar City hano mu gihugu cya Tanzania. Ni umusore wakiniye amakipe agiye atandukanye harimo Juku Sport Club yakiniye mu mwaka wa 2016. Umusore wakiniye Young Africans 2018. Uyu musore ubwo yari muri Young Africans yaje kugira akantu ko kwigumura kubera amafaranga Azamu yamuherezaga. Azamu yo yanze kumurekuza, kumuribira ngo agende ajye muri Azamu Football Club. Uyu musore yarigumuye, murabyibukana isaga byasabye kugira ngo na president w'igihugu cya Tanzania abyinjiremo, Madame Samia Suluhu Hassan. Uyu musore witwa Feitoto yaje kwerekeza muri Azamu ariko habayemo imbaraga zikomeye cyane kuko Azamu yamuherezaga miliyoni 100 z'amashiringi, ubwo ni nka miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda, n'umushahara wa miliyoni 4 z'amashiringi, ubwo ni nka miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Yaje kurangira uyu musore ayerekejemo. Uribaza ngo kubera iki kuri iyi saha cyangwa se uyu muntu utumugarutseho? Nakubwiye ngo nimba utabanye natwe, uterubane natwe mpaka usoje inkuru, hari byinshi uribuze gucikwa. Nabonye harimo mu bitangazamakuru bya mu gihugu cya Tanzania byandika ngo Feitoto arifuzwa na ekipe yo mu Rwanda yitwa APR Football Club, ariko hakaba ekipe ya Simba iri kumushaka ngo uyu musore yongeye kugumuka muri ekipe ya Azamu kubera ibyo Simba Sport Club ngiri kumuhereza. Noneho ubu uyu musore ngibyo Simba ngiri kumuhereza ngo na APR nabitanga, gusa nge sibikubiye kenshi ko yaza muri APR kuko Simba irusha ubushobozi mu mashyi no mu mudiho iruta APR. Rero bamwe mu basesenguzi bo mu gihugu cya Tanzania barahamya ko agomba kwerekeza hara muri Simba Sport Club aho kwerekeza muri APR. Urumva APR na Simba nyine bahuriye ku mukino umwe nka mu ekipe yombi, ariko ukurusha amagufa agutwara twa tunyamaswa tumoka, cyangwa se ukurusha amata gutwara ipusi. Ni ngutyo bimeze, ntacyo wahinduraho kabisa. Reka twinjirire muri ekipe ya APR neza indani. Gusa umukinnyi ntabwo ahenze cyane kuko afite agaciro k'ibihumbi 100 by'amayero, hafi miliyoni 145 ngutyo z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ngayo APR yayishyura, by the way, ayo yayishyura. Ayo yayishyura kabisa. APR si menshi kuko tugiye kujya mu mibare nkubwire abakinyi iyi ekipe yifuza gutandukana nabo nibyiri kuba pesa. Twababwiye urutonde rw'abakinyi ekipe ya APR ishaka kurekura, ndongera ndubasubiriremo. Hari Apamo Asongwe Bemol w'umunyakameruni we ngo bisa ngo byamaze kurangira. Hari Victor Mbawomachkwemeka w'umunyanigeria, Chidie Belel Nwodobo w'umunyanigeria, Godwin Odibo w'umunyanigeria, Mamadusi w'umunyamauritania ndetse na Richmond Ramti w'umunyagana. Nejo nababwiye ko cyangwa se mu nkuru nagiye ngarukaho ko ekipe ya APR Football Club ijya gukora urutonde yari yizeye ko izajya baganiriza umwe ku wundi, ikaba yakubarira amezi 5 mu myaka 2 n'igice ukaba wakwigendera nk'amezi 5 y'umushahara. Ibyo ngibyo APR ntago byayihiriye, ntibyayikundiye ko aba basore bemera bose, kuko ngo bagiye bahamagara umwe ku wundi bose babihakana bivuye inyuma. Noneho APR yahise ifata ya mbere ubuyobozi bwayo bukuru hariya ku biro bya APR bwicaje Godwin Odibo ndetse na Chidie Belel Nwodobo. Barababwira bati basore twicare turebe icyo twakora kugira ngo dutandukane. Uwitwa Prito bose, reka ndeke kuvuga ngo Odibo cyangwa Chidie Belel Nwodobo, baraganirijwe ubuyobozi bwa APR bubahereza proposal yabo. Ati mu myaka 2 wari usigaje, reka tuguhereza amezi 5 y'umushahara buri umwe ubundi mwigendere.
abasore barabareba baraseka cyane, bose barahakana, baravuga ati ntabwo bishoboka. Niba mushaka ko dutandukana, mutubarire rare zacu, imyaka 2 twigendere. Urumva nimba ari muhembwa, wumva imibare, nimba ari muhembwa $3,000 by'idolari, birabasaba $60,000 by'idolari kugira umwishyura imyaka 2 agende. $60,000 by'idolari ni hafi $80,000,000, kandi amakuru ahari yuko ngo witwa Chidiebere Mwodobo ashobora kuba ahembwa $4,000 by'idolari. Urumva amafaranga bisaba hafi $100,000 kuri Godwin Odibo, nawe birakabakaba muri $80,000,000, hafi $200,000 kugira ngo ekipe ya APR itandukane n'aba bagabo babiri. Kuri Richmond Lamptey we biragoye ku rwego rwo hejuru. Ngo biragoye ku rwego rwo hejuru kuko wahembwa $5,000 mu myaka 2 n'igice, we yabarirwa hafi $200,000 ari umwe. Gutandukana n'aba babiri Chidiebere Mwodobo ndetse na Godwin Odibo byasaba APR $200,000 ari babiri. Baraganiye, APR iratumbagira igeza ku meza 6, 7, 8, abasore baranga, birangira byanze. N'ikimenyimenyi imyitozo yo ku munsi wo kuwa 2 ntibayikoze, ariko APR ubu ntabwo rero barakora imyitozo kuko bahaye akaruhuka abakinyi, bazagaruka mu myitozo kuwa 5. Nyuma y'ibyo biganiro byabaye nabo bakinyi bombi, Odibo Godwin ndetse na Chidiebere Mwodobo, ibyo biganiro byabayeho byarangiye nta kintu banzuye cyo gutandukana. Baravuga ati kuwa 5 tuzongera duhure nk'ubuyobozi noneho bwa APR, tuyifateho umwanzuro wa nyuma, turebe ko twatandukana. Ese APR iraza kubabarira $200,000 bigendere? Ni nako APR ngo iri bujye ku isoko ikagazana umukinyi ugomba w'umwataka typique number 9 ugomba kuza gutanga difference kuri Mbawoma ndetse na Mamadou Sy. Mbawoma ararwaye, yagiye kwivuza hariya iwabo mu gihugu cya Nigeria, ndetse nabonye yanaribarutse, ni byiza cyane. Ngo uyu APR ngishobora kutamwirukana Mbawoma amezi 6 akayakinamo. Muri iyo nama rero yo kuwa 5 ngo hazareberwamo iki? Gufata umwanzuro ese tubabarira amafaranga yose tubagomba bagende, bitari butujyane mu manza. Kuko mu basezerano aba bakinyi bakinye harimo kuko ngo nudatanga umusaruro wari witezweho ngo ugomba kuzoherezwa muri ekipe ya Marine gutizwa mu yandi ma ekipe, ariko ugakomeza ugahembwa na APR. Ngiyo niyo shu ihari, ngo bazabiganiraho barebe ikizakorwa. Ibyo nibyo bimeze, uko niko bimeze muri APR. Bafite akaruhuko k'iminsi 2 badakora imyitozo, bazagura imyitozo ku munsi wo kuwa 5, ariko inama izaba yahuje ubuyobozi bwa APR izaba yanzuriwemo ese Odibo, Godwin Odibo ndetse na Mwodobo, Chidiebere Johnson turakomezanya nabo, turabatiza cyangwa tubahereze rare bigendere. Ni naho hazafatirwamo indi myanzuro nanone y'abakinyi bagomba kuzatizwa, kuko gutandukana nabo biraza kuba konsoma amafaranga menshi cyane ngatagira ingano. So ni gutyo bimeze muri APR. Nyemera duseze hanga tuze gukorana n'amakuru buze kubagezweho. Turabashimiye cyane. Astra Vista.